Zdravo! U okviru ove lekcije ponovo se susrećemo sa zadacima. Tema zadataka je takva da se vraćamo na koncept koji smo već vidjeli. Tačnije, detaljnije ćemo govoriti o promenljivama, odnosno o izmeni vrednosti promenljivih. Želim ti uspešan rad. Zadatak koji je pred nama naziva se Nemanjić. Stefan Nemanjić je postao kralj Srbije 1217. i vladao je 11 godina. Posle njega je Radoslav vladao do 1234. godine, pa Vladislav koji je vladao 9 godina i predao presto bratu Urošu I koji je vladao do 1276. godine. U kojim vremenskim periodima su vladali ovi srpski kraljevi. Dakle, Stefan, početak, Stefan kraj, dakle vladao je 11 godina, Radoslav početak, počinje Stefanovim krajem, onda Radoslav početak počinje 1234. godine, dakle posle njega je Radoslav, Radoslav kraj je Radoslavljev početak je Stefanov kraj, a Radoslavljev kraj je 1234. godine, Vladislav početak, Vladislav je vladao 9 godina, dakle Vladislav početak je Radoslav kraj, a onda, Vladislav je vladao 9 godina, dakle Vladislav početak plus 9, i predao je presto Urošu, dakle Uroš početak je Vladislav kraj, i Uroš je vladao do 1276. godine. Sad, nakon toga imamo print koji izgleda malo drugačije. Evo, ajmo prvo da pogledamo ovo što se nalazi u 9. liniji. Print, pa nakon toga imamo Stefan i to je ispisano ćirilicom, nalazi se pod dvostrukim navodnicima, zarez Stefan početak. Ovo Stefan početak jeste zapravo ova ovde promenljiva Stefan početak i pretpostavljam da negde može da se pretpostavi da će ova vrednost koja će biti ispisana na ekranu biti upravo ovih 1217, pa onda imamo neku crticu pod dvostrukim navodnicima i Stefan kraj, što je takođe jedna promenljiva. Hajde da pokrenemo program i evo vidjet ćemo Stefan 1217, 1228 i tako redom. Dakle, upravo ovde imamo jedan malo drugačiji izlaz iz programa, odnosno malo drugačije smo opisali šta je to što želimo da se vidi na ekranu prilikom ispisa vrednosti koje su izlazne vrednosti. Zapravo, želimo da se pored brojki koje jesu rezultati pojave i određeni tekst, u ovom slučaju je to tekst koji je ispisan ćirilicom i sve to što je tekst, a nije promenljiva, predstavlja nešto što ispisujemo pod dvostrukim navodnicima. To su takozvane niske, odnosno stringovi, no o njima ćemo učiti kasnije detaljnije, tako da ovde samo navodimo da možemo tekst da ispisujemo ukoliko želimo u ovom ovde delu print, samo što bi to što želimo da bude ispisano kao komentar, da bude navedeno pod dvostrukim navodnicima, nakon toga se stavi zarez i ukoliko želimo neku vrednost promenljive da ispišemo, ispisujemo to kao i do sada, tako što navedemo ime same promenljive. Tako da, ako poredimo 1217, 1217, 1228, hoću prosto da skrenim pažnju na to da je zadatak uspešno rešen, jer poredim sa, dakle, ovo što smo mi dobili sa ovim izlaznim vrednostima koje se nalaze ovde. Dakle, ne samo da smo koristili promenljive kao nešto što smo već usvojili u nekim prethodnim lekcijama, nego ovde imamo jednu novinu prilikom samog ispisa, a to je da komentare možemo pisati bez obzira da li ih pišemo latinicom ili ćirilicom, dakle odgovarajući tekst koji želimo da bude komentar na neki naš zadatak, dakle na neku izlaznu vrednost, neophodno je samo navesti ga pod dvostrukim navodnicima i nakon toga se možemo pozvati na promenljivu tako što ćemo nazvati, tako što ćemo otkucati u naredbi print samo ime promenljive.
Promenljive su bile tema ove video lekcije. Ukoliko želiš da se podsjetiš kako program možeš da testiraš za zadate test primere, možeš pogledati prethodnu video lekciju. U narednoj video lekciji ću ti pokazati kako da vrednost promenljive uneseš na jedan drugačiji način, tačnije korišćenjem dijaloškog prozora. I ne zaboravi, adresa na koju bi trebalo da odeš i detaljno naučiš sve ovo o čemu ti govorim je petlja.org.